Esi shakalu somero kalo aratakie muto katsuroti kesi ejasi aitete honorable kakech kanu aite reikin keda isomero ikechelwa kat anatari Uganda kiere kanu ayaun eidichane ka aitopola talantananu esi shakakeja cheda Jude amodo ingesi etutoron la kat soroti utasatama ai akapana kin anu katikala yebeta aje ikini era sakai sari kanari ane usoroti deputy timu nupe yatakina noi kape katina ija Kampala katina ija Mbale kena bodo na ija isoroti le kape rari so yesibodo isipeji utasoda kapana kin ai tetene bere timu kerenu kwa boli asi era inu shomete. We managed to score 2 goals not because we are hard but because sometimes we do it part of the training like every day, but some days just like that. Ponyapolo kinitona boli akanu kwa kat Godfrey Okelo ngesi abu inning esi shak aricha kit ashoman keja sinwa boli ashoda sana bere no isawe pedo risa so bere isawe de do rat korda do sat kor so that dumuni no la no ala ilo keda no ala ilo keda bodo yangati no da ka penu polo ko because ducho no Uganda ne bakai asio mani keda nyo keda bodo asio yesi petro abu asio da angarin but of course asio mani ngisbere puti yesi bere bore polo no ya kede isomero eluko kata natari Uganda kere imoriari tosi kate Kampala kate Gulu ka kate Mbale keji cheda kesi ebeti do areto kini oibuga soroti anyounu na uniet na ebunit kitoni na mukaga Kanuka TV East Solomon Ramu koibuga soroti